Paralog une ujur tendong. Wow, gaji semaubi. Berisa kalungci ubi kahur. Malas semaubi pelat, bat balabang pelat. Yang lajau sok imut ru. Paralog bi kum no pialong ngakremen pidon hapdeng kamet kabachat kabaklan kum malong lem mangi sene ong kasisi terwasam la jong kirang kasi gijongi. Te paralog manta ngiladon hapo jong kene kaying trap halengka mo namar ngilawan kadang sene selengka namar mata kasi yatmu ban ya shet tendong ya usla so menken usla so marit ngi sene ngi khot ya so menken usok marit tengi ya shet haka tendong ngi sene ngi bam ha ya usla so menken ru tang ba barbor ya usla so menken bun bengi su ya shet tendong ken ngi sene ya kutukur kom ngi ong psem chur haka ketang psem chur mo psem sela so marit haka ketang te mata kasi ngin ya pen ipi kum dong ngin ya shet ya uni usla so menken haka tendong si Temta perlok ini har bukut jong kene ka video gejungi kenang ma pini kumno bang ye set ye ne usla so menken nang ta kumno ru bang ya bam anda habang lai ya ujur sela so menken mo perlok te perlok awan hatan rajong ne sik ban wan pom tendong di mentang hab wat suwa ya uno bakam best ban sina lane ban tendong tendong mo na benta bang ye set ye tu sela so menken perlok mentang ladon hang ne ha cakap don kene ka sutyar ka umuh te da kini ki tendong sit ki bang ya pom mene ki pendon kam ki hakaba ni tong te perlok hakapor bang ye don haklau da kini ye pendon kam ban pendong kiu ban set mo ban set jur da kini ye pendon kam ban di nang ta da kini ye pendon kam ru ban ya tong tong ini kling suai kini tendong suwa bang ya tong Lagi tendong si parlok ki ibang ni em ya kene ka rukum tong haka tendong si kami ku ba pernai clear ibang bat idai hap hadi kata habang itu kam ni tendong si haka ba tong no hadin balik tong tengi lik paino salat rep Parlok tementang ladon hapo jong kene keleng khajur ke jungi namar ngamut ban wan wat yau tu selasu menken ha kene ka lang khajur ke jungi kalong kaleng kha ka kham kerpang namar ngi sine ngidon laki jong ki jur ki ba kham kerpang na ki pat ki jajur kum hakini ki leng khajur ke jungi kerpang ye thung tang ya ki jur jungi sine ken ki ba kon thup na du ujajau tersong mo nge thung lang bat uso menken nang ta ki tu ki jajri uto mo ngala banong nang ta ngi thung na du unei nang ta ngi thung kijat pe kijat ngi ki kentup na du uang ka shriu mo ya kum kita ngi thung bet ngi rap hakum ka ni kalang khajur jong ngi ken une hang ne unei yong pet hang ne la phu sentiu mo sentiu jojo une hang ne sunrise so menken te ya usla jong ne ngi ne khej bat ngi ne set ken ne set ru ha ka tendong si ma te kong du la man khej jong ne mata ni du so ken ta khej ya khej du to khej tu
Contoh perlok uni hang ni udah selasuk mungkin ubangi lah ya pet mana te mentah show begini set ni hak ban pet ha yo don kenyang ini hang ni pat usuk mungkin ubalai pi bang ni am yo ni usuk mungkin ubalai selasuk mungkin te perlok yo ni ngim yo ot re ni shu ya kait tang te yo uslah te yo te ulong ubakam jamu bakam lung te ngi ai lang ro ke nge set lang ro ini mentah lolong nok begini tep apa tendong sit begini set nak ni tendong sit ya tangan tep ini ailang buat udah sumken ini nih sumken teli itu yang cuan itu semua tuh hadir mengaladep tep yo tu selasa mungkin teman tangan uni uktung tap hang ni hab ai lang buat uni uktung tap Namar ni sini ha kapor bangi ya set jur tendong kum ni bun sin ya pendon kam dau uktung tap la ne uktung dung ai uktung tap ai usun rai sermit ai kamlu kini hang ne ki dingyap ki bangalit pom meneh te kini ngi pendon kam hakaba ya pen ding ke unih ni mau bersih ubala syuk tung dan ubala syuk senada ki mau tah ni ya pen ding ke kading kalame te mentangin hap no banbu ya ketuka tendong sit ya kading toh ada. Menta ulah kenam ha uni ujur tendong jongi ulah kenam ha mata ya hadir ketuk ni puar ba ulah tenam ngante saya kani ke umlung kene ni kadai ke umlung mo ai biang ke kai mo asan lihat mo kenang ba undang don jengmat susu ken hadir mengalah depte saya ke tuku umlung wow kajing semai ubi ke bangam seunang suban batai kajing semai ubi kat une ujur tendong jongi te kebemnang ban batai te mentangan rak no ini para lok une ujur tendong wow kaji semaubi perlu mentangi lah ya ada biak kere kaneh ini kajah tai hang tai ujur selasa menken ujur tendong moh te mentas tang bangini ya bam no ken tengini ya bam ro halor jong ni selakai ini ya bam sedon hang ni kini ki kena pade ki ya bam oke ini pat ki ya bam Jatifin namar kilaya dep song Jatifin meni na yeng mo duyong ong kendir mah Deh. kedunya ngide nyira
Dah saya bam nak. Mengipat ngia bam. Ha une uslakat. Harangkat kajing semua ubi jong une ujur tendong. Teh mentangan bam nak ken perlok ma. Dah bang sisa lek. Bang cadung kan lah, mana? I picture. Nalor bang tak lupa. Ini ai mah. I. Ni dah suasana makan. Tu mah uis. Ni bam ro. Ya. Ab sering aku. Lu bahan ni? Lord. San. Sama. Malas mau ubi pelat, bat balabang pelat. Ting lajau sok imut ru. Ini saja. Sasau. Taga meniri. Bayar. Bang mah. Bang. Uhur klau khet i chi shet ha ka jur ber isa kalung chi u bi hi ka hur pu tendang trong i la re ki nong sơ chi cha shulia trong i she hi ki chi yak ni i le sarong re i ba shi hok hi kumta ukba ukha na i chu tu na re u shisha. Te perlok ngin penkut no ya kene ka video ke jengi da ka bangi pan jing Christian lipi. Singo bala da pisu tenat ya kene ka video singo bahaya rap ingi ban like ban share nang tala da pidang long rugi bat mai kerpat lipi. So bahaya rap ban subscribe ya kene ka channel ka jengi kena bagi dang la asu ban penmi ya sibun ki videos na ka banta ka jong pi. Kuble sibun kuble si ajar ngu kuble we don kat bat pi bat kaying ka sem jong pi barok.